Okani Lady Julia, on your young workers assembly. A Brahman Penny Chebay, we were Madama, I am an answer for the other view. I am a Sunday, Commander-in-Chief of the Ghana Armed Forces, the President of the Republic, President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, the Vice President, Wale Kwajoba Womia Degeta, Kodanya Nsania, Yawu no na ewanya mi hihye mu
So obedi di boy ni adodan for akufu adu achi ana dwen pa ni na bi so ade hu ani da kuku duro ode be tai ne bo so chi na ga na afọ ne ntoma pa afra one na ba mu mpanimfo Ghana ye chi do hima a obo mpani ye chi dom eya ye ra wono ani nana ye ra si o cyber na efre mata chi akosia opare chief of staff any of them mpanimfo ye ba ye ye si ma ye ra ya akọ anopa ya wotia yikata so a wo ye nsiye wakata na sia chi krakra Panisi yakika ni yakika madam pan. Aja wo ba ye yo hene ye. Wo ba fefe, wo ba wo ye fie. Ye ro le Nigeria. But akase Santa Maria ye. Ma me ye se ma shade. Ya ma yakọ. Ma da kena. Asipe ja utie. Na pre utrim. Asabe panisi ye ni wo akinu wo. Anya de wo ne sano. Osum panti Ghana na mu nyina tawachi aye jam wo wakata wo papa chi kra asami baaye Ghana mampani ne mpanimfo obaaye e ma ya akọ wodemo mpanimfo ne esi ya beka bia ya beka enra numre Ghana mampani ne mpanimfo amani akwanso na abishia baba tina won chai enumre no ya chiera mu momome ansanopai ya bie ne suo sa santemai ne Ghana mai amahwena ne achi nyama ma ne nantiye yesa Ghana mampani ye bia amani ani amamre kwan so ye ra somaye ene ye beyeye anopai wo pimso na kasa tie yikata so a wo ye nsiye woni na nanom atrankonya Ghana mampani sabe woni mamamre onsayamanie na nabadi ekire so ye bikuro mu a kan champion ke da ya ado a ne site wo ko Rome a wo ye di Rome for ye watani rechi pim ani na ba mu panifo obem so cheme wada Roma Ghana ma panini panifo na badi ekire ba ye a ye kuta ya bisi ye dia ye bisi ya se ye ma ne so a ye de ko ye bra chabi enti chabi so de na Ghana ma panini di ye mu a eho eno free ya ba ya kuta ya nsam sika kanisi kadada no million no 200 million enne eyeni ni apania ba fa ne pobo akase ya sha ya ni ma pa wa to aso a wa hunje mo me che ma pani wa hunje mo ya ra cha ya ko fo che ya pasi ko digu apono so no 20,000 na sadie the commander-in-chief of the Ghana Armed Forces, the president of the republic, President Nana Ado Dankwa Akufu Ado wani na bedi eche any presidency kubatai no ya bisi ebia edisi yewra asene no mamo esi me da mo se na kwa ndu wo yi akom ade ase owo ayi no wo abede fantan from omo no ko professor Gambo ko ko mu o fantan fo let's make ya fantan fro na kwa ndu yi akom one na go na o so on the foot sanjichi o tu manisa ma bombo e bi so tu pa do ta ta ya fo amba bi ya da madia se nyama na ekabo Amado se subi ache usampe fosse sa kwa busa bonyado on komendo wana ndisa so akra janta no sabre mula wadama no 2% no yowura aba se bo no ala se na de ku so amale pa so de so yo shana se mo nim pera yowura ye se na se ya yowura na se e pa o ma no pa se ma da
okutanoa ne sɛ bɛ ne tuma wode ne dua so ɛporɔ ne ma no ɛporɔ wode ase sɛ mena se kɔ a wɔnyɛ no no hyɛ pɔnto 6 whisky pɔnto 2 yɛ okuta sɛ bɛ ne bɛtia ɛyɛ sika bɛtia paa kare sɛ bɛ kawa sɛ ma alɔɔde dɛbɔ wọ́n yà sẹ́bi sílẹ̀ fúnfún òbí kú náà sẹ́bi ẹ̀kí na ọ̀pá àti sẹ́bi sílẹ̀ fúnfún yìí wọ́n yà ní ìfọ̀nsẹ̀ sẹ́bi àwọn ìpàdé wọ́n yẹ ẹ̀dá sàkíní ẹ̀dá ẹ̀dá bọ̀páyé ṣùgbọ́n wọ́n sàn pọ̀ fúnfún àti ẹ̀dá ẹ̀bà sílẹ̀ fúnfún ẹ̀kọ́rí pẹ́ẹ́dẹ́ wà ha ẹ̀dùn kí fún ọmọdé àná sí ẹ̀kọ́ àrùn sílẹ̀ fúnfún ẹ̀sẹ̀ nù wọ́n yà sẹ́bi. Sẹ́ni náà ṣe wẹ̀rẹ̀ búra náà ma ọ̀tún ọ̀nà máa ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ ẹni ṣe náà ṣe gùn náà sẹ́ni ọ̀nà ṣe ṣe náà ṣe kọ́ a sẹ́ni ọ̀nà mi gbé wíwé kọ́ a wọ́n ti fi tìǹà sẹ́ni sẹ́ni kọ́ abẹ́yẹ náà máa ń ṣe wọ́n tún kùtà sẹ́ni gbẹ́ni ẹ̀sẹ̀ bí aṣọ èyí ẹ̀ sẹ́ni ìṣúná ní wíṣkì pọ́ńtù náà máa ti ṣe ní fúláwà láti sẹ́ni ní túnú náà ṣọ́ a òbí ẹ̀rọ sẹ́ni sàtìmílẹ̀ láti ní dàbọ̀ ṣiṣẹ́ àtúmọ̀ àbúgbò náírà ne bɛ se apakan sɛ na nam nyɛ na wɔn sɛ sɛ bi yowa n'ani abere ɔno mo gu n'ayɛ n'asɔ n'ayɛ a ne nsuo nkaa de wa ɔno gya n'ase kwan sɛ na ti sɛ bi pɛsbi panyin paa sɛ bi sika kane sɛ bi ɛyɛ sɛfutuo pɛgya aduosia obi gya n'ase kwan sɛ bi nan ma ɛde taa otumfo akyire no yasɛ bi.